ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kinong ke National People Party kumshibintawan panjang kersha nagi patba nagi kertong MP jong ke parti hagajanmi jong pratrik ubnai yayong kilalit shenot Shillong constituency kini kinong kilalit ban panjang kersha nagi patba na not Shillong constituency kikenthop uba embah simle uba ransom sutenga u Gavin Milim berubah hamlet doling ya kini gajingalang lepin long hajayau pedeng hajan ke Robert Hospital haringkat gajing sakilang baki patba jong ke constituency. Habang ipet kong kapati, isodol kong shipo. Pahadir kacintun pena ya candidature John Dr. M. Ambril Lindo. Bailong i-candidate na rin kasing NPP ka Johnny. Kano pralang kajing dokumen kamkam yaki kong kinakikam sa kapati. Mangisot ko panha kat syayin dalawat parlimen. Di dalam kamera kita economic mat di belalong experience. Di dalam yekong April itu di belajar samsin kenki nangte napo lain kra konsusi. Iwanu nagalongi konsep ke beladan bentah ke kamsyaki paiba belajar sampo snap nadu nagaliang nadu nagapor jongi pa jongi kumju hai henkan jongi barmenta hai. Pertanyaan kalau pagadak, penpempau yang kajing tebet, kajongi penong ikerto, obed dutam penong MP na bentakan ito konstitusi kebaik kajongi. Hoy, niyoi na kaliang kajongi, kung parti nasdam kajinya identity kajongi na bentakan election MP, nado upenai November December jongi stem bladet. Berkat sebenarnya bila soyo mensim, ya kata jina mensim, pada jina itu tiga man nagalian jadi paipa. Pengidan kecintaan was camp. Pada saudari jom penai Jun, Julius camp bermenta ikong Ambril Lindo in Shillong MP, nagani ke first Shillong Pangkri Konstitusi. Nagalian kejongi hendak pantai kampede perkejian di kejongi kumpa parti kebayaran yang serta perintah miladat berpendek indusnem kenti kejian di kejongi kumpa serta hapua kejaran jawab parti NPP minayoi sisa bakung ke serta hapua kejaran jawab Menteri Ramba berkunjung nagalian jadi sebut Menteri Ramba Kilai trei met pandemsir da shisha panpersham pankitio yagi da jela ga jongi hagi bentak ko pher lagalong hawai dei pagatanak chong kabal yakia lagalong hawai dei pagatanak jogali di sinkin ka puli ramli ka umbang undi pantumju panpersham malwat atlat walenti nang tagi kun sama di jongi Yoi ikut sama di Johnny, nagalian juga serkan yoi yaki program sebopun kiba nagalian juga serkan raya terwan kuwi ko kuasa kuwi pa. Kasih ada program keban bersama IMCM, bersama Island ikut sama di Johnny bersama yang halaki Johnny jat. Kini kiba nagalian juga serkan jelang Hapo coba jalan coba parti NPP. Hapo kini Induskan berada Rapursyam Menteri Narbenta Kipaiba coba jalan. Negara balen ujung sisa. Hoy isoko wilayah tinggi pemberjalan mentah lasan puan tadi Islam tinggi. Nyala bagi tinggi bagi jingga di Malaysia nadu di Islam berada. Manila pentekala hari puan bakendia. Negi songo yo play raai cinsta di sini sempang hagi nongelam di Johnny. Pangiyo sisa di nongelam di bagai tray meter pensim. Pergi dari sisa kita ke pensim jo
trailer. Pagkirtiyo, yakan nga jelang way ito dyan ni hagi benta ibo pero he. Habang ipek, yaki issue, kibaboy, kibla something na doon ito isnang ibada. Kamtam hanggaylay, but kapaunli dispute. Upod usang, nagalang ka jongi isang na ay puram, yaga sorkar, namagadi ka sorkar, MDA. Walanduat panta ay kanina issue. Kapag nandun ito isnang ibada, nasyonantin, yaga status quo. Rede hapo kajalam jokan ke sorkar MDA. Kabla shim ya dilal kelindi ban persyam ban permet kapai day ban kaji kaji pun kamta mapo kitai border. Orang ni sotu ay kaji yang permet. Na kasyuk mi nanti tak kaji orang. Kerana ini sotu. Bana galian jokan sorkar ni sokumen. Bana beregi kanal tadi di areas of differences. Now, clearly areas of differences like that but say the MOU. But kani kanonra ya kacin shonshan. Nagabenta ki non shonshan ki bashon chapo ki than kapur. Amang iso to agano no jini pete. Nimla kacin kmidenti tangi kacin yono. Andre kandonru kacin pete. Kaban lesi ya kacin pete kaban donru kacin duna hani ente. Nek berkampung sana, kalau pada kalian cuci nong syaitan kapur, lakukan kilakwa, dan pendek yang di isu kebelah sate lasnya. Dia orang yang nonton mengioni, yang kecil seluruh, jom kinoelam, jom berparti ke jom. Kibana kowe kepor sekowe pat, walau isotu pengparti kemla belen kecil sisa. Kacin syak kentok kebalai punjai lai posket bersyak ke parti. Kacin syak dan thamau kebalai bersyu. Mereka mahu jual mereka kowe kowe sekowe pak. Kasut ban bisa mereka kam dia kam bersuk ban sisya. Abang apai sekalian kepengisau pengiru tak terkinong gilong kemiri kebetulan ban pencarian yang ada di kecilan. Kidan ni pun hangni kuan sekali kecilan luar keramba kita hidup bersama dengan hai pak kilo kemiri. Nomor balai hanya di election MP ke pemerintah nak ada coba parti MPP kapeniang yang gelap kemiri pan mikmat nak ada sudah wan parliamentary conference hakte pada di KMP nak ada conference ke jomi. Kemudian semua di kilo kemiri betul betul. Kacawan hari ini kabri oleh kejungi ni junior program di kilo kemiri. Habang ini syarum macam habang ia kendor yang di salah dan ni buang yang kira kepenyok kong hai. Habang ia kendor yang kepala kamsan nyom kong pada habang ia kendor yang kepala kantau kata nyom mei. Namar balai kene kejungi kai program hadu kata yang kilo kemiri. Namar balai kai program yang kilo kemiri. Ndai na kene kejungi handai kepertai pro kawairu. Kai program yang kene kejungi yang kene jadri namar ba tangway keburan mengiyo kata kalong bah kene ri kejungi ni ajak sagalok me ndai saulok pa nagana na kat sablet kapatay ko kawai kay ito ay kene kejungi namar kebugun kata kejinglong kapagkapang jong jadri kejungi jadri kejungi ngiyo nasang nokrem hay lain di mau se riki investor kamai ke hak bak ke hak hak kecil habang ikran yang itu ikran dengan cita habang ikamai dengan henti ke bapur bak ke bapur andai perlu beda hak ini ke election memang talong ngasukmen bercua nilai dan kalambar pahamnya paling hak kesu kani ke cakai kani ke semujubi kadai ke senang preng kani ke pampreng jom ke jia di tijungi menbangina kam kena sana aduh penjelasan habang ikan hak kesu Bunut sing ni jual dengan ini surat ban perta ban wai yang itu kejiwa ini menbangi naksir hamba kemensin menbangi nangkan ke kejingan lu nak kamenta kiai ki pabha ki pengikwa ban wanra hak negeri pe kejungi ngatwa ban itu ibi ngidan dekat ban hamlan doring ki pembun kemeru kinong yalam jogi ki yesu ki bala nakaya ki cibiru ki bala syakhanna ki lagan badia snortina ha parti NPP ngom habang idon hagan ni kaseng kani ke juk kenongrem kani ke juk kemensin medi
siam ka donor pat ka jing donor cuman hak ka juni ndai kan tu yu ki mai bang tam ki ki bai di ki wei dem ngani wem bakin yana senyak nampa kali kali ka juni parlobi ne hawe de bakin ka election ka pa banong nahaba ngila penyeso yang dia sa parti NPP ni penyeso nomor balik ni ki kam ki bakhaw cho ka parti NPP ka baningkong kumlakran haba swa hak pai dei pat ka border dispute kadai ka jing sisa ngilayawan mensi thoding shalampi tingkat bat I profesor dor kupar bat I baran son sutna bahaba yulun apa yulampi ngi keli na kitu ki masyam na kitan hai kitu ki jaga jong tu ka sunam kai ka ba hak pai dei bat ko sam ka ba suam tna ta ka bat ko sam ki kyong ngila kham song sot mata nomor pale kala dan ke chi penbat ba kam dan sho ka ba kumni kutai la de ka huri ba hai jaga ka ba ngi song kata ni ke jinjap tu kau jong ka parti NPP hai kadang ke chi sem ba ke chi ai ka mamar kalian hak pai dei ba ko sam hakini ki kimya por pelanda pun ngila manchom sian borda pa ka asam ngiwi ba kibre hum ko ki samsot ba ngi sokmen balamba kani ka sarkar ka jungi hapo ka jinglam jong NPP kandang e teng ban penbet hak bai dei ba ko sam knan kandang no ka jing samsot ko cheta ha kani ki jala ka jungi ndai na taru kapakhan sutna kalam na ka jungi lam baro haki sanpos dan kebeladan no ngempatkan ke Wairu ke Engineering College ngempatkan ke Wairu ke Medical College hendrai ke Basokmen ke lomba ha ke pok ke jinam coba parti NPP ngila yo ialah ke jom ke Engineering College ke Papua ngakenang ba ngadang lompung wemeli baru-baru ke cukran hak itu ke por susah ke parti kongres ngecukran berlade ke por bagi jalan ke cukran ke Dewan Dono ialah ke jom ke Engineering College kam Dewan Dono tang hak ke diploma kurs ngai lagi ke pendam civil engineering akan kertan diploma hendrik nyolat nomor paling gimdon lah ke jom ke full-fledged Engineering College hak ke kertan degree hendrik sokman bamenta hapo ke jiram ke parti NPP ngilagan ialah ke jom ke Engineering College kan hak ke bagi kam lagi jungi kemudian kam show pada spray sabak nomor ngilagan kuma lah ke jom ke college ndai na taru kalagan bijib bersama Maria Cikman hak pai dei bat ke Medical College ni kermens kan nomor ke kemenan ke bagai ke parti kai kalau ban pengen di sana ke jungi hak pai dei bat ke pulih tang ni nomor kata-kata ingat sem haki kini ke kinyak por konsuman ki kinyak sem konsuman ngin sayui ban ngin sadan ru ialah ke jong di Medical College bat kini kan sepensuk ki konsum lah ke jungi akaba ki longi nasar ki meki pa kendum da sodejo haba ki pa ialah ke jungi kon nomor kini ki por ngui kati sodejo ki pepa haba ki pa ki kon ban boleh sabab lagalok engineering learning medical bat kum ta ngi kerman sem kali ke jingan lot jaga parti NPP enlak ban pendam hakini ki kindal por konsuman hagani ke kenhon ke jungi ngidon kinong yelam ki bastan ban pasangkal ngidon kinong yelam ke bayui jna ngidon ru ye kinong yelam ke beton bro ki kadai ke parti ke kenhon jong kiri bangsa apa semua apa terompa apa firong beginong yelam jong ni ke parti ke di bangsa balik pak ke saya bantu dikena dan mengajar bukan akan balik dicukan dah dan luar ban pensusah lana ngomong ini lana nama ka kanjo kadai ke Singapura kundu jong ke jingela election bat ka khandai kadai ke Sri ban thapun tang kaweng ngakwa ban challenge ke kunhun lana fiscal tu bagi nangyalam juga parti NPP kita ke bangsa pensisa partai berkaitan hapo juga kanyo tarik balana fila pensisa bal pentikna ngin sagai kada kajikan lana fila ban pensisa hapo juga kanyo tarik ngakhan ngai we gitu kita kersan juga PPP kersan no igani turun ke nama fila pensisa baga turun ke ngidang Dr. Andri kadai kecikuman kadai kecik sorong jaga jat pendiri ujung ban babi inong jom senang jaga jauh jaga bokar semang non menginam mulai
tertanong. Ketika election mementai, kita pun kita taput kita kami. Kita pun kita taput kita kami. Kita pun kita ini sama dengan dia. Ketika kita seorang kecopi, nama dapat dia pipi kepada ini kami. Bahkan lalu kita seorang lang nada nyai kecil kerjaan kita berba nada i doktor Amprin iyo kecujang. Nada i doktor Amprin kecil kerjaan kecopi iyo kecujang. Ngom naswati kena bah. Hagasmi kebanding kondo. Haba pensmaya ki MP hante po parlimen hante po Delhi. Ngom ngan kanong to purang ke bagrau ya ka jat pendiri kecungi. Ringkat berkini kelong kami kanet hagasmi ben kondo bansha pensmai. Kanet dengan yang kasih lelapka. Kanet ringkat berkat harang sem berkat Korea Wangsau. Ban penyadau yang lagi kebesar kebetulan ndai nak tahu kecil panjang ini kita pe kau apa ni kecil ndak apa yang dia bawa parlimen mana mandep saya sopai sendiri saya tiang satu masa kan tu kata kecil tolong yang kerja kita store jangan jangan dia ujungi San harga nomor hari kajian markan mafia sok kesu kebaikai konsep ban pencuri yang dari ban kejadian para badan buah ngaso scam ka jimur berhak ban ngaso scam ro polisi barot hari buan mana yang seperti NPP datum sem pasurit ikut diwer di paipa ban kesan ke karton lagi di Dr. Amprin Lindo bagi na parti diam bila seperti labun bersih. Nama diam dalam menaik keselampi. Kita nak bah beriyo mut. Kita kami berkirapa. Kita buat beriyo keselampi lalu parti yang tinggi. Kau ke parti kebayar kebayar. Yemna banjir rumah itu. Kita shopping jalan kita bermuntian pada tho pada wak. Paling besar yang kecil mampu pihak-pihak John Kennedy artikel di bawah pendek presiden di bawah parti NPP. Lalu sebenarnya pada ini, maka sensor bawah Indonesia keberkat tu kelayan Yijir Insyaallah idol terkenal di bawah. Bayang keketuan Jomiri Neboslong One Strong Conspiracy. Bila besar, ya kita experience jongi pun keberapa rasa saya semua lalu bakar dosa. Lalu beriau menang besar, keberapa syampang, keberapa sulit, keberapa koi bagi ketua bagi pajak berdua masuk ke rahim jadi, keberapa melawan krem bon di kintin. Bagi bon dalam bawah lapis siam jadi. Tapi sosial, Iwan sih pada. Ublay berduri, yokai berkati kau Tak kata kesur sosial, ini menterwa sebab. Kedon entah tosik tinggi. Ini kesan ikut ambil. Bagi pak boleh ikut parlimen. Orang terbaik keren, yang isu orang kapar Henry. Lalu berubah isu kita yang kita ya jangan kelar. Perlu kepartian ini, kedai keparti kebahasa Omar Sorokti man kasih. Kat sebalik kat separi lakukan mal waktu yang keparti NPP. Dengan orang kamlene. Kemal, upalian berbual. Ubang ni siap pemikti udah biar berbual bangnya. Upalian berbual, ubang ni siap pemikti udah biar waktu ubang orang bangkat yang berbual. NPP biru, lagi siapa mau seperti nanti ada pang bangkat berbual. Maka tak lagi kuat, maka jangan yang sudah
kebesuk besar. Kecuali orang memar, kecuali orang yang waktu tak kerja. Ketai mereka tongji kepada pipi. Keparti, kepada ban kejipu. Panjang bang ingin baju sobi. Batu konsen kolon. Keparti, kepada pentingnya. Bangka cima yang boleh sobi. Kalau kepada itu, lepas ingin apa konstitusi negara India. Bangka ingat sendiri ke sebelah putih. Kepada buang mulia berapa jenis. Iru intip kena. Bangka cima yang boleh sobi. Lepas hak dulu. Kalau kepala itu, bat ingin merubah yang itu baru kisahnya. Kata dari kenonim, bat ketol John Eddy. Barolot, sebagai grandson, dua parti. Kenapa pada angka, ingin orang ke council, kena ke council kena, yang ke kenal siap kerja suruh orang kecuri. You don't run without university. You don't get Meghalaya Transfer Act 1972. Kenyataan. Kepada lain, wei dari beliau, malabar, bantian cakap itu baru begitu. Iran ke training lesson. Training lesson kamal Rusia 1974. Kemudian kanat yang ditelajai balik kayu pakai. Iran ka benefit transaction up. Berhangat ini, gue bekerja beliau. Balik besar sakit dan jual cukup. Ada kesokan yang tidak kafir. Baik, bisa di hatu di kafir. Hatu di kafir. Lada kesokan yang di kafir. Lada kesokan di kafir. Kata kita berdasarkan kedua tujuh. Dan kafir berdasarkan kata kisul di kolek sahama. Dan berdasarkan kafir kata kebun di mana hama. Dan berdasarkan kafir kemudian dia hama. Dan berdasarkan kafir kemudian kandang suruh kerja pemain di taksi pada dia. Nama kafir. Untuk ayam perang surat kafir. Orang dalam berkebet di kebetulan lemar barat serta banpek kerja berlebihan jauh susah. Kenjayu ladang untuk serta kafir. Kemudian kami kesini memperoleh kerja ini. Lemar barat banpek. Kedepan itu akan baca jangan serta pemerintah. Kedepan kebaca jangan serta pemerintah malu. Aku punya wajah guru. Nampak selama dia berapa? Nampak dulu. Ban pentingnya baca kisah kontrak video keluar ban rumah. Kau di mana? Nanti sekarang dibuat dikenal bayar. Ketika baca teman pentingnya bahag ni mana pernah video yang ketemu. Iskol dibuat kelam ni kepada jalan. Kinongat dulu kelam pejalan. Kinongat dibuat tadi kinongat jalan kita yo. Tak ada kita baca. Lada di baik-baik di suku. Kita saya berkelas. Natai kalau cuma ini urusan. Walau saya hilang dari parti bermain, ke parti BBB, kau hilang jompa. Ke parti Perinam, ke tempat semua, tak kita lagi. Nilai yang mission dijompa. Oh, the same mission compare. Reborot mission bilang kalau lagi mission impossible. Ada macam lain, datang yang tu ke people's movement. Ada movement memiliki berbagai program. Dan semacam kejar-kejar kedua sosok. Saya ingin ada revolutionary. Kita apa ni? Nampak macam real.
support na sa kawin ko ko. Kelen ko na bayan the job bibi ko ay ko